nimba atari banga Sami yarose nabi warose gute mwijuru so narayindota je na Donata ngo dufuye tugeze mu ijuru Imana iravuga ati mwe mwakoze ivya byinshi muje mu muriro cyambona ndiko ndasha rero naciye mvyukana mfite ubwoba rero so that is the why mfite ubwoba bakunzi ba Ashlight TV abana tuzi ko dufise kenshi sibo dufise kuko harabo tubonana nabo tugapomporana nabo bakagenda bafise imbanyi yacu nibaze no kubitubwira bagaca barabundi muntu bayiha bivanye no kuntu par exemple ashobora kuvuga ati Sami ndamuhaye Sami par exemple ati Sami ndamugiye ko natwaye inda yiwe ujya n'umusani arashobora kutayemera ugaca usanga kumbe yarafise kandi gatipe bahora bakundana agaca girane agaca yiga rero one day hari umuhungu twigana yari mu mwaka wa kabiri rero arambwira ati mani je ngomba ndakwereke umugambi kugira tuze turaraba amakareso y'abakobwa ndambwira ati ngomba kuraba uyo mugambi acambwira ati rondera ikiyo turazana ikiyo club tuzanye ikiyo tukagenda tugashira munsi ngize gutya ncambona uwa mbere yarambaye agakareso ka rouge ndavuga ati mana njoye nabonye kareso yiwe urumva turaryoherwa turafata ikijya kiyo turagikuramwe turagenda kandi ahandi turamoreka kandi tugize gutya indi kareso kandi turabona indi kareso rero niyo bakubwira ati umunsi w'igisumani 40 Yo, what's up my people, my Burundian people, abari hanze ya country bose aho muri hose ndabaramutse ndababwira ati umunsi mwiza cyane igitondo cyiza bana n'umwanya urabe ko kino kiganiro je amasaha yagiye ubutugeze saa sita n'inusu urumva ko je amasaba yagiye ariko ushobora kwira mu gatondo cyangwa ku mugoroba bivana turabarambwirira aho muri hose turabakunda cyane Elma Love mwari muko bisanzwe kuri Ashlight TV uno munsi ndi kumwe na Mr Pompompo ukupompora ariko kandi tubashimire cyane abadukurikirana aho muherereye hose ibintu ntahengesha kandi kuri abantu bose bari hanze batumwa mwanya wabo bakadukurikirana Imana ibahezagire cyane tumuramutse Sami kwanza no muse nta bintu birebire nza gupresent Sami ni yaje namahoro meze neza hama ikindi naco ntabwo batumwanya kuko bugiye bariko bararaba ikiganiro canke bariko bararaba ikintu hari ikintu ubungukamwe so no kuvuga ngo ntibaba bariko baratumwanya so if you say to losing the time gutumwanya biba bisiguye yuko baba bapfuye gusa kubira cyo ni cyongereza to losing the time yeah to losing the time but mugabo turize neza yuko ibikorwa byacu baravuga ati turakura mu nyigisho no kuvuga rero nta mwanya bari ko barata ahubwo bari ko barasupporting igihugu na cyane woni Sami abanyunganiye kugira ngo ko nta vyera ngo de sivyo none Sami yakuniangusha ariko rameze neza shaje meze neza kabisa kandi no munsi ndi serious cyane kuko nari useriye cyane kubera kuri serious no munsi kandi bakumenye ko umuntu usanzwe batwenza bahereza fans so no kuvuga no munsi ndi serious kubera narayindota nabi byace bituma mba serious nimba atari banga Sami yarose nabi warose gute mwijuru so narayindota je na Donata ngo dufuye tugeze mu ijuru Imana iravuga ati mwe mwakoze ivya byinshi muje mu muriro cyambona ndiko ndasha rero naciye mvyukana mfite ubwoba rero so that is the why mfite ubwoba bakunzi ba Ashlight TV ahanye tukiri kwa Donata ko kuranzanye unzanye aho nashaka kuri stat ya wandika ati no mu ijuru sinzogusiga tuzogenda tujanye dusha twibaza ati Donata asigwiki kuri Sami neza indane atabubeshi buri so nukuvuga ngo navuze yuko no kurara narayinda murota burya kandi iyo umuntu urayi urarota nukuvuga ngo nuko haba ari ikintu kinyegetse so nukuvuga vuba tuzogisha kumugaragaro Donata na Sami mu rukundo Donata na Mr Sami mu rukundo byari bisanzwe biriyo aha ikindi kintu gihari peut-être bagira baka mariage cyane Sami yaje avuga mariage afise abana babiri mugabo rero none bro ndakubaze ari kibazo uyu mutipe avuze ngo mfite abana babiri toto hizo ariko nakundi anniversaire y'umwana naje yapo sasa pinga yesema niulize sasa oya uri beshe Sami nabwo mfite abana babiri Sami mfite abana bashika kuri 6 yes I have 6 so no kuvuga ngo nagomba kugira abantu burya abana tuzi ko dufise kenshi sibo dufise kuko harabo tubonana nabo tugapomporana nabo bakagenda bafise imbanyi yacu nibaze no kubitubwira bagaca barabundi muntu bayiha bivanye no kuntu par exemple ashobora kuvuga ati Sami ndamuhaye Sami par exemple ati Sami ndamugiye ko natwaye inda yiwe ujya n'umusani arashobora kutayemera ugaca usanga kumbe yarafise kandi gatipe bahora bakundana agaca girane agaca yiga cyane kandi agasanga akavuga ati umuntu je dukundanye ntabwo ryafise no yes reka ngene ndayishire ku muntu kanaka rero niyo mpamvu kugeza zino saha je Sami sinza abana mfise kuko abo tumaze gupompurana ni benshi but yes Mr Pompo arapomporana
ndiko ndatura ndiko ndasaba n'Imana imbabazi. Rero abana maze kuvyara ntabonzi bose uko bangana. Kurumva niyo mpamvu si umwe si babiri si batatu si bane ni benshi harabonzi kandi ndaramukije aba mama bamfitiye abana bananiwe kubimbwira yambu abo batandatu bavuze uzi wewe kuri uko katwi wawe uzi uvuga ati batandatu nibo mama n'umwana waharura nabo ku bagore bangana batatu nuvo umwe wese babiri guys Mr. Samini yoroshe sasa abakobwa muri ko barankurikirana mumufane mumukunde neza ariko rero mutamwihereza urumva ko ari icuma gikaze azoba mwana gonda so no kuvuga ngo je nivugiye ni ariko ndasaba n'Imana imbabazi ku vya byose no banarakoreye Imana mbabarira ubu nakijijwe ngomba bo mukizwa yego yes uno munsi tutarandiriye twako turacisha mu kwanza gatwe tumenye uno munsi ingene yazindutse uko yazindutse nabi arota nabi amusiga Donata wiwe kereke pari mwijuru handi twese twifuza kuzoshika ariko uno munsi turi mu kakera cye garo shaka kakera nco ngarukanye kandi gusivye mwabonye igihise turi kumwe na Lagogo tuganira ushakira tugiye ati barajenga anya nuguru yako mufutu kumufuta hakubisusu urumva ruye ati akubisusu mwosanga mfise amatashe ngira ngo nkajya impuzu y'igisirikare kubera ibintu nashiye mu bwana barankubise inkoni iki ariko rero avuga ati akakera kararyoshe bituma umuntu yibukaho yavuye kugira ngo amenye yari karaje kuri Mr. Sami akantu kambere iyo bivuze ati nibuse mu bwana bw'iwanje akansorite kambere nibuka akabaraka naka akansorite kambere uranyibukije cyane nibuka abantu ba mu Kinama murabizi ko ariho ishuri bita Kinama 4 biyita ngo mu Kidumbugwe yari amashuri nta madirisha arahari kera abantu twize kera barabizi rero one day hari umuhungu twigana yari mu mwaka wa 2 rero arambwira ati mani je ngomba ndakwereke umugambi kugira tuze turaraba amakareso y'abakobwa ndambwira ati ngomba kuraba uyo mugambi acambwira ati rondera ikiyo turazana ikiyo club tuzanye ikiyo tukagenda tugashira munsi ngize gutya ncambona uwa mbere yarambaye agakareso ka rouge ndavuga ati mana njoye nabonye kareso yiwe urumva turaryoherwa turafata ikijya kiyo turagikuramo turagenda kandi ahandi turamoreka kandi tugize gutya indi kareso kandi turabona indi kareso rero niyo bakubwira ati umunsi w'igisumani 40 izuba rero rakubita kijya kiyo kitakira mu maso ati ikiyo baravyende Samuel mwigi Samuel kwa turabisiripe abakobwa bose yaturavye basho umwigisha carankubita ambwira ati genda uzana umuvyeyi ngeze kwa mere niyo ati none mere ndamubwira gute banyirukaniye iki ndavuga ati pakubwa sasa mama kwishura dutumye abavyeyi habaye iki mama nimbari bikiwe gusura dakuza mama huyo nyakuvuga kiki turashika haja baradodora nani mama aradodora umwigisha arasohoka araza ngo atuye n'umwana wawe ati uyu n'umwana wawe uyu mwana wawe je nkeneye kumenya yakubwiye icyatumye ndamwirukana ati oya ngo mwana kibwire umwigisha ati mubwire wenyene nakwirukane iki mvuge acarambwira ati uyu mwana wawe yaramaze kuba umugabo aho nari mfite imyaka 8 ati yaramaze kuba umugabo ati mubwire mama wawe cyo ndahora mubwire mama arambaza ati Samuel nibiki vugisha ukuri najyo kimya kurum umwigisha atavuga ati mama ingo mu ishuri uyu Samuel twamwirukaniye iki yari ko araraba makareso mama rifata kumuna nacyo ugoba ndatangura kujugumira ati ngwiki umukobwa umwe acaragarara ngo kandi je yarandavye kareso yanje ngo acaragenda aramvuga nunde je yarandavye kareso ati abanyeshuri ngabasaze basho naje ugoba ndaraba hasi bacha mama rero uce umva mwigisha tugusavye ufata inkoni umukubitende wenye numwikubitira mama caracha ko rankubita inkoni abigisha barabikunda gute ngo bakire inkoni ngo mwikubitire bacha barankubita rero sinarira umwigisha ngo yango nararira acafata wenkoni ndarira ucamva guma ngaho mumuzome yo baransomera ishuri ryose acha wamitegeko ati genda etablissement nzima winjira mu ishuri usaba imbabazi ati jewe banyeshe mumbabarire nararavye kareso y'abakobwa ivyo bintu byaramaye kugeza ubu byarananiye kuvuga na cyemvuga ati kuva no munsi yo mana canke niyo mpamvu pompopo no kugeza n'ubu ndacyayikunda yaragukurikiranye yo ntiwumva hari ikintu ukora kikagukurikirana mushe icyo nico kintu cyambaye ko rumva kugeza ubu cyo umva naramaramaye ahantu hose
urumva recreation yose na cyangwa ninyegeje kuko abantu bose baguma wabonye umukobwa yo hava turabikareso yacu hava turabikareso basha na chembo mustare muri kinamakata Ese bakunze ba Charity kino kiganiro kirogira ngo tubahereze fani mutwenge muryoherwe mwibagire stress mwaciye mu munsi wose sasa uno munsi samara turangirije umunsi yitwa pompo ngo byaramukurikiranye kuva mu bwana bwiyo kwishure yagoma kubita kude hariya munsi amakareso naguma ndaba amakareso y'abakobwa ariko Sami ibintu byo byaragutumye ko ari ibintu bitwa ko bikatwigisha mu buzima kavuga ati ikintu kiramaha inyigisho runaka bigahituma mpinduka mu buzima ikintu cyo cyaguhinde mu buzima kavuga ati mye ko nshanje nkaja muri inzira kugira ngo izonshikane ku iterambere niki so kugira ngira iterambere ikintu uvuga ati je ikintu cyaratumye mpindura mind ndavuga ati foko cyambere cyatumye ngira mind so kugeza ubuje Sami ntabagenzi ngira abagenzi banje nabo dukinana turakina duhejeje gukina kila umwana ndazake na mina ndazangu so nukuvuga no ngaha je Sami kugeza ubu Sami nushobora kumbona ngo nagiye mu mabwate hehe ibiki never cyangwa ngo umugenzi fanfe never kubera iki nibuka nkiri umwana nari mfise umuntu wo muri famille yari umugenzi kandi yari n'inshuti one day rero ngiye kumuraba mu rubirizi arambwira ati man tugende koga ndambwira ati tuje koga kugikoma ari abantu bahazi kugikoma baba mu Kinama kugikoma rero arutubase tubiri turajana nawe turoga ari ahantu peti boga abantu bato nandi hantu hoga abantu bakuze ruko urumva yego hajya muri abantu bamaze koga gikoma barabizi rero turoga cyambwira ati wewe ngo kubera uri muremure genda woge hajya injira ari y'amahano abantu barebare ndambwira ati mugabo je sinzi koga ngo genda woge ngo genda woge naco cyane ndamwizera ndajyayo ndadumukiza tumbwi ngiyeyo mutipa cyava mu mazi akaira no muhira jewe ndanywa amazi rero kuko nimba Imana yabona ati Sami muri kazoza azokwandika filme harabuzi zofasha Sami muri kazoza uno munsi hari ico azomarira igihugu cyacu bivanye muri industry bugi Imana ntituwayo vraiment iyo ndavyibuse ndavuga ati God Mana wari ufite planning kuri jewe ndiko ndayanywanye namaze kuyanywanye na kada uno munsi mfise inda kandi je abantu ndibeze abantu banzi je nari umuntu nonze cyane gose ni muno munsi abantu bambona mbyibushugo ati Samana nenepa muwache njinenepeye rero nari nonze ncangira kabindi urundanywa amazi kabisa rero hari umukobwa yari ko aramesura aravyari yakwibarabara ntiharabi no mu mazi Sante muri arumva umuntu amazi ndiko ndamusukira acagaruka acahindukira nk'ugomba kunkubita ati we toka we naye aravye guca mu mazi acasanga ahubwo niko na ya meza acafata ukuboko arankurayo inda akadakama ngo nakabindi acaranyicarako mana nje wa mugenzi wanje yamaze gushika muhira baramubaza ati unamwacha wapi Govinda kuko je banyita Govinda niyo mpamvu ndiko navuga bino bintu byose jewe byarankurikiranye my name is Govinda niyo zina ryanje ry'ukuri Govinda niyo bamamagara muri quartier kandi abantu bazi cinema z'igihindi Govinda ni umuacteur akina filme z'igihindi nizere yuko abantu bakurikirana Ashley TV tubana muri quartier barabizi ko banyita Govinda so papa wanje anyise Govinda anyita izina ry'umuacteur wa mafilme mu Burundi wo muri India ya serie riri kuri Karangamuntu Govinda riri kuri Karangamuntu unakata abantu barabizi banyita Govinda urumva rero iryo zina rya Govinda baramubaza ati Govinda ari hehe aravuga ati Govinda yasubiye iwabo twari twabasiginye umutipa arakubitinja kumena je yariya nagomba gufa amazi bacambwira ati tuza ngaho ndaturiya ikintu cy'amasaha 2 aho bamaze kunyicarako ndahemagurika bacambwira ati rero taha uyo mukobwa ikosa nakoze sinamushimiye nubu nuko namuzi sinshobora kumwibuka nari nkiri umwana je nagwaze ko atabe vya bindi ya mu telenovela ebane oya vrema kweli sinamushimiye nico kintu nibuka kandi nubu sinomwibuka kuko nari nkiri umwana candataha umugenzi cyanda musanga umugenzi ahubwo yanariye yahaze tamwambia David bambonye baratangara ngo sasa unatoka kwenu kasema acha naponia kufa unaponia kufa David alinitupa mu maji nikanguka ndani David jwani ulimtupa mu maji ngo je nanizi kwazi koga my godness ico kinuro cyace kimbwira ati don't believe anyone ntuzo kwizera umuntu numwe niyo mpamvu no kugera nubu je nta muntu numwe nizera I believe nizera Imana gusa I trust God only niwe nizera gusa
Kesa bakunze ba Ashali TV murumva neza stories za Sami ariko kandi biratwigisha ikintu kimwe niyo mama navuze ati akakera ni ikintu tuzana kugira ngo twibukanye neza iyo twavuye tumenye iyo turiko turaje no munsi vyaduhinduriye iki mu buzima twongereje iki cyangwa twagabanije iki bivanye n'ikintu twaciyemo. So guys ndikumwe n'umukinyi wa film sindavyibagira turasubira tukabicisha kugira ngo mwumvirize neza iterambere rya Sami aho rigeze ndetse n'ivyo ariko arakora. Sami uno musi akazi kameze gute niko ufise gushikiriza abantu mu kazi kawe? So nukuvuga ubu akazi karagende kane. So let me say thanks for God. Reka nshimire Imana nongere kanishimire n'abakunzi ba Ndundi filme. Vraiment Ndundi mu Burundi filme zitanguye kuryoha. Mu Burundi abakinyi basigari benshi. Mu Burundi saison zisigari nyinshi. Mu Burundi vraiment ibintu twaranira kera. So ndibuka jewe n'ikindi kintu nibuka twaraja muri tournage man. Tukaja muri tournage tukiriga ubusa ntituje tugakina amafilme nituronke ntatanu aba producteur bakadukore nibuka filme yanje ya mbere yitwa kubumbwa n'ivyo fisi umutipe yaraje arafise gwa rukamera runini kurumva gwa rukamera runini rujya runini gwa muri RTNB aratubwira ati ndaza kubakorera filme kuri 150,000 150 il était muri 2009 ayo mahera ari menshi cyane nari president wa groupe bita by the way you have God abavyikora byibuka turagira repetition turagenda gushutinga jama turaheza gushutinga mani dojeje gushutinga araduhereza ngo araduha CD iseni ya mbere gitangura numvise ngo stand by action muri filme stop kunebe rero yo wavuga amenyo gusa niyo aboneka yo urumva amenyo gusa mwicaye nkuko image kagenda wa my godness kandi aho rero gatwakora nta natanu twaronka but I thanks God for now uno munsi turaronka akantu gashimishije ego nubwo bitaragendeka neza mugabo aho tugeze thanks God for murabona yuko Sami ibiro vyari yongekanye mu mufuko bari yongekanye atsinda yana na Jonathan ati amarezi wa mu bebe ntabura amafaranga y'ishuri aba bebe banje bose uko ari batandatu ntibabura amafaranga y'ishuri umwana wa mbere afite imyaka ingahe Sami? Umwana wanje wa mbere afite imyaka 5 senka nuvuga abandi batandatu barusha imyaka ingana wa nyuma afite amezi 2 erekane ni mzazi mpya ndi serie ntabwo ari comedy ndi serious Jono musa ntangaje wallahi Sami mimi kwasi yafayaga kipindi na Sami chiko serious hivi ego biography abakene biography yanje nizere ko mwayumvise ego tukumvise biography ya Sami ko bitubwiye twamenye amateka ya Sami yakere ngene bamutayari mu kidumbugwe urumva mu gikoma agakwa gupfira ariko Imana iramurokora arahindura ubuzima bimuha kutizera abantu kiyasa twumvise byinshi cyane byamubaye ariko tubabwiye neza ko tubakunda cyane twari mu kakera kugira ngo twe turatera story tumoya 2 3 ko namusanza hari mu kazi kiyo navuga ati sinomugisha reka namushake tuyage ariko kandi mwumvise nakandi kantu yuko Bena Donata badoja mu muriro vuba ngo bagiye kuja mu muriro guys ntivyoroshe ariko nabwiye neza ko urusaho rwa Sami na Donata nzorubazanira vuba cyane ndacyarutorokanya fresh ndabivuze nawe nyene yumva yuko umusa azosubira kumbona amenye neza ko nzobanje kwatsa umuriro murazi ko muri no misi bangita umutadebukirwa ngo mankora fresh tutwika so Sami dusezera bariko badukurikira so abadukurikirana nagoma ndababwire ni mwibagire muje kuri Rukundo TV kandi turabasavye imbabazi muri no misi vraiment ama episode twacereje cyane cyangwa ugasanga turashizemo ikintu mwaravye si twebwe hari abantu badakunda iterambere ryacu bari bagize akantu gatoya muri YouTube yacu niyo mpamvu wasanga turapostinze ugaca usanga bo nabo nyene barayisubijemo ibiki mugabo Imana ishimwe twabitoreye nyishu ubu bigiye kugendeka neza uko biri kandi nimwibagire gushigikira wa mwana wanyu kuri Mr Sami official vuba narabashimye cyane filme Urukundo nyakuri mwarayikunze filme Inkovu z'urukundo twakoranye na Case ndabashimye cyane vuba naho ngiye kubazana indi filme bita Umwanya w'urukundo mukuri ndabarahiye abantu mukunda kuvuga ngo je murankunda kwandika amafilme yerekeye ingo ubu rero Sami cyumunsi ndo kuronda dukora iganiro cha love story je tucyanye tuyage about love only ni abantu bamakini bamasinema uko nimwe mutubesha mukatwereka inkundo zitabaho muri film urumva inabidi tukaye sasa mutueleweshe vizuri mwa munacheza so no kuvuga twebwe abakinya amafilme dufite umukoshimani jewe sinkubesha ubuje narahevye no kuresha ndeheje umukobwa abwiye mama wiwe ngo ni Sami ngo ujye umwami w'abapomporayi ngo ujya yo mu mukwe wanjye
toa. So nari nimfitiye n'umukunzi ari muri Amerika. Yari umupilote w'indege. Turakundana bien mu diaspora. Turakundana cyane. Turagerayo kuri etape ati jewe ndamupresente ku bavyeyi banje nawe mupresente ku bavyeyi biwe. Kandi mama we vraiment umudemo yambwira ati mama arakunda move zanyu yirwa zibona. Sava ndavuga ati okay sawa ati apa ndakika. Umukobwa rero aramucyarika mama wiwe. Maza jewe narakunze mu Burundi ati fine ati ni vyiza fine ati ninde ati mama n'umuhungu bita Sami. Ngo ngwiki n'umuhungu bita Sami. Ngo ngwiki subiriramo neza. Ni Sami. Yariko aravuga ikirundi yacaja mu cyongereza. What the fuck man, what the fuck do you speak that? Mr. Sami the players of the comedy. Hey go kweli ndakuri kwimana. Are you crazy my daughter? Are you crazy? Aho rero umukobwa yari yashize telefone ndiko ndabyumva. Are you crazy? No karaba. Are you crazy? Are you crazy? Fuck. Ivyongereza n'ibindi numva. Ngo mama ko je namwikundiye ngo no ngo bajya batinya ko filme ngo bagira abagore benshi nta rukundo bagira ngo ni mugomba kwirigurira ngo ni mugomba kugira iki but so umukobwa cyamubwira ati none dia tubigenzene cyanamubwira ati nubwo twotwarana atamihezagiro y'abavyeyi hari tufume tubireka uno munsi umumera arumvise yuko nyene Sami byamubabaye. Yes ndamumviye kandi amenye yuko Tionara yumvise mugabo gusa ntabure kutabandanya garabavye mukuri yari umama yakunda filme zacu kandi umubagije kugira ati Sami vraiment you are best actor uri acteur mwiza mugabo ku nkumi zabo abataki baradukunda. Yes we love it baradukunda aba mama baradukunda kandi cyane mugabo rero mureheje umwana w'umukobwa hapo hey Utamujua ni nani? Yes abakunzi ba Shali TV twagiye kwa mwari kumwe natwe mwanya wose ndetse mukagiye kwana natwe twabamariye neza umunsi fresh ndavyibaza cyane tukawutangura neza cyo twawuhera hagati fresh ko mu vyibaza cyangwa aho duhora biherere yari Elma Love mwari muri kumwe na Mr Sami umwe wa popora turapompora tugasubira muze gusabye bamufatiye mu masilipe y'abakobwa ako kana mukandika ahantu muze muragasoma mukibuka so turakunda sana ndabibutse kugira subscribe ariko utarabikora nawe sinzi cyane ndire gushaka kino kivona bivugiye FM nishachoka weka subscribe kama ujayiweka kama utekuyiweka basi turabira abazi uko nyene bazi kubishaka ndazi neza ko mwese yana sikirenga turakunda sana.